Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jingbang pentrikam ya ka baiket baiba ka bathamai jaki karkhanas na simen Hapoh East Jhtoa district kalapen bitar shla ya ki malik trok jaka rilum Jhtoa Hapoh kalama jangka Jhtoa Hills Truck Owner Association ada upur bakila perngam berset meneki daga bating Lada kitiki karkhanas na simen kim kok ngo Hapoh Taïew kinanglam jangka Jhtoa kiblalam khamat daun ninaban shulat unehemaya tingkan ukursan khar bat kiwe kelapan pawe ka jing bitar ye kitrai karkhanas na simen Hapoh ka kenhun juga Jhtoa Hills Cement Manufacturers Association kibalami khamadu president URK Parik badu secretary upawan Joshi hak jingelang kablalang mentagasngi habindihat East Jhtoa Hills district hadin melawai ka jingelang uba ninaman shulat ulai tu bakitrai karkhanas na simen kilapan por ban pentrikam ya ka baiket baiba ka bathamai kablong nyo tingka simetrik ton si kilometre kombala penbenar dak sarkar rena kalyang jangki kila ipor tang si Taïew ki karkhanas na simen banle ke badan kam nega meeting ne man mendi di mandu cipenta mandu seso adin udah iklam ki cement factory association alor benong rim wa mem up mem senyawi dan mem board ki ya resolution uchimi Hapoh DC rengkat DC te ka jing iklam ne mandrap jerong te jing iklam sesup uang wa kate da ong company siau hai ipor I Taïew yu pumbai hai le untuk dabun ki bentau yu iklam ki keno ki cement factory keno ki transporter wan keno I company ki transporter ong I company mem yo I ya order dan ka order lapo company kadua ka company wan keno bi ya ki transporter ong I wa idap ga order tangwa ki transporter mem kam keno ki bi halor kete dong rim ida ong I depan chin ne wato wa imap imtip yete tangwa hadukan ni watip wato wit le lokal dan wit le u truck mem yo ya ga baikit kam ga notification go government da lor kete dong rim ne da penyu le wato na lor wat hok ki I wa ong ida pengkre kam ne na du khat khande trik nomor la kumu yo snam arajar pau ong ida pengkre kam ya ga notification yang government re hok ki mem le ki in reality mem ki kita baikit dan ne da pensnya ki wa kat kini snam da thok ki na lor wa ra pi ki stock na berni cha asam halor kete dong rim ong ida ga wi sur rai ne wa ladem ap ya ga baikit I Hapoh yang boundary yang kelia la lai sa asam lam ap kat kam ke dor ke notification of government nyau tu ka Jhtoa na kilometer I strike ni nadu ke citere kete tu ka sur ko arwan hejing itu ko arwan ke resolution haperdi wa EU wa DC wa cement factory association derai le wa 5% to AP preference ya ki lokal ne bah kat chamstom ba ki lokal yang I wokit ikimar nadu klingkar cement untuk wa delay ki lokal mereka jingkular yang ki untuk wa ki 5% ke preference ya ki lokal ko mod jinskiat to mar boy ulud ade ndre berbor mandepoi ta Taïew abduk uyang mod haras ngi di cement factory dalor te nomrim inne da kerpat ki untuk senyau ba ipor kat wi lai u setli ga isu senyau thok untuk wa paiba debun wa cerai debun siang si wa cha thok dalor te nomrim nei daga wi gesur rai le wang ton ipor ki Taïew umut haduka lebu trik yang new nai lembai Hapoh lebu trik mung citrik ceneng miklam ni ulai ba industri kat kam le ding itu garai ke meeting gue chong ne MDT we cement factory I kita ona ratusan tegawi le nang kom bo le ding kerpat haperdi yang dipai ba yang dikretrop ro siang ba ye cha we ida dap ya rai ne we cement factory we kita ona wah dari depan jur kini kita susah ni factory I wah I kita onar susan waktu aipor I Taïew yo perkat ini waro yo dari hadin siap yo cami ya yo pembaca waro ni kerum ram yang kemen surkom tangan dari kerai ku ya rain ne waktu mangam ni kerai ku ya pembaca ne itu waktu I penemkam ki cement factory ita gador ku dadap
ai ke sarkar i kata gador budak ai go order nyau terkait kilometer te kata gador budak ai gi hab ai gi kata gador ndai kumchua go dapat pembaik udisi wakiu handai man go bubat MKM tu sini asmi negara gadau te Ïakhih biang ini tandai kekudut keniga stop ko bok simen kelingkar ke handai menchua em go habernihat em go kendai mer ko bun bagi stop ku jok stop ke handai kat ni em de bok gigi tu kudam da kriak nak gigi sep asam kan kamte negeri yang emu updiam gigi ini kudam go bok ge ini Hapoh Taïew handai negara dap top ki sarkar le mselia kini semen factory top ki sarkar hadin mo dap pembuat ki sarkar dang top ki handai iptan nam top ki mar sarkar dang top ki kawi gini go to wa kam i respect ke poin go to Hapoh Taïew u ai be ki kedor tit na kat kam tu kedor ku ai ki sarkar i kadu gamte ladum ai gi ki tu kedor nyau teka kuda dap ai ki sarkar Hapoh Taïew i damno iklam betul kudam nai bah udah buram lagi kah tu kejeng iklam memcuat iulah be Hapoh Taïew kan kam te ikerpat ile igesokar le kejeng itu gini dayo pidai kemat pi em krek kam ga nigi semen factory em buram ke nigi semen factory igesokar le kan kam te igesokar le hapim kia kejeng itu gini andre ladam bat kini ga jeng iklam Hapoh Taïew da ai le man Hapoh le phau bitrik la dembat ko genu dan belum yo ku bor yo yo so dumut ki jeng iklam nai to irabe ik de strike ban de kerpat ele segi ki pajba ki trek waro lada yo ik nai ki jeng demand ki yong wato snya ba yemi pajba hagani to wa itu Ïakhih bum hagani tan ne haden dia chen i gi company heta men di tak dia rai di jumut di company la ongresnya ba ai por i kamwa stia te i dia klam mi waro kam gitre trok dia chen me dai ong to stia on her ne ha na katu na chisnam da yang ne ba na do last year ubna yo khat ar khat khande darik na yang hado ne chisnam pun kam gi te ninus yam dia chen mi la odisi dia klam mi la dia kot ai gi i wato i dor rom hoy pun ria gi ya gi kudam go em ha mi khliya ne ha ti ba i ketop sem kam duna pra pha ga risis ni lot ka ne bahana do sedang rusak apa plan ka hadu lasier pra pha tu risis ni lot man ngasi haden wada mi ni ke notification yang government wato per ton per kilometer to yo nyam ka to haden itu da om to yo nyam ka teriya baik lang waro ne bah yo im tre trok ne bah kini yo i waro lokal yo im ni bah da man nyam ka dan bah eta jis pa pra pha kilometer ba yo khades pa te haden itu penggerak kam gini company kam mestinya artinya ai khades pa haden itu nadok Januari wan munus nam hadok negasni katop sam angam em lot di ha hini ham khalian ni bak sinu lai di lot biki direct naiti na company penha biki direct sa asam nam di box stock ki kat tulisna muda dat chadian wan da box stock ki hete ba ha berni ni bak da lai naiti na lom chnang po ha berni da box stock itu haden itu lai sa asam lai cha West Bengal state India da lagi itu ha box stock ki da haden muda snau di to da he da to dang imni lokal da he kejingsu tekan ria lagi om Ngin to yang pi ide percang ya klam ne oki uni to umar to usus yang mikhalia ne bah to mikhalia bo dor ne bah to uni umar wan Tripura ne to umar wan Tripura lai lamba o state yang i ta to eso om gi wa to ulai ga dor yang asam ne bah uni to usus mikhalia da mi ni to yo imlang pai ba to indo kadeki te ida om to uni usus yang mikhalia ina do lum chanang haduk apoi haberni katham khalian ni khana para to yo ai te nyam ka haden ro poi sa asam manulai itu ai di dor lokal yang pi ipriang ye ta ni bahak dari yo khanes pak tadi imlang waro kami tak bahara kat tak pras pak sampau egi hadu opo sunapur pen habi te kat oman gam te imban sen ni de klam de jumut ong ikat bu yo ye ga dor ai ga sarkar yo to yo ba i hete to kam wachi khanes pak tam i to yo i mohol duna ye ga te ni bahak wa chirong kat ai khaso khasam spak emper tang mohol duna ye ga te nyam ka ni bahak kat mo pi last year usna modadam dia kelam melak tok nang sedang de notification wa rim yang sarkar da rim yang sarkar da onggo i per ton per kilometer tok khandi tangka ta hadin dia kelam lang wo i wo liang government wo i wo gi company da hir nya tangka ta katel ambient i hir da ini liang i musau i hir da bah kat nang ni gesing ga bali borong sat ke bai petrol ke bai diesel nang san ne bah i men amu pan i ki semen factory ai chabar yang bestian
Ikat kam ek sorkare I Hapoh mkhalia ti Hapoh mkhalia ti ila dekut ke pon I haberni ti uai ki I kedor tanya ka Hapoh berni si mampan ki Cak Sam dekat wa cak lada ai ki khari kedor ila senyau ka talai lu senyau ka tadam sa ikat Hapoh mkhalia ta lada gemar buat walikit ki Cak Sam tam ki idor Hapoh mkhalia tu su ki kat kam kedor mkhalia jing ong yong ki wa wa kamun e ki ga red ne ba ka chalam ha pu Cak Sam e ga red me klian Ngalor ketika nongrim ini banjur iki wadap topi. Nalor topi wa orang bina idap krek kam la cis nam tam ni daw jia lockdown second lockdown nanti daw man satin ni kam. Te halor ketika nongrim I chim ada kerai ne untuk lem pi hukut ke border itu u pikir kam gerit yang ke Meghalaya ke notification yang government you strike ulai bi jikmat ai jing itu strike yang ini cement factory.